Bhutomde into enzaxela yona mina since nomntana wazalwa ezaliwe umntana lo mfana weza nomamakhe bathi bazazohlawula bemka umntana wami walokho egijima khona lapho ngathi bebehlale eCosmo na eCosmo lapho bagcina behlala ingathi babo babini lapho ngambona umntana amseke buya mayibuya wahlala lapha endlini okoko nje so kule 1000 ekhiphe ngoDisemba beqala mina kumi nje beqala nje nakhona ndize ndithi yiba sempilweni yomntana wakho yeva ndiyayithanda ke leyo ukuthi it's not just about imali uyafuna nokuthi abe nempilo empilweni yomntana wakhe mama usesikhona ngifikile nginawe nje ngizokubamba ngesandla nje udinga namhlanje masiya laphana ngokusize kanjani yabona manje into endiyidingayo kulamfana okokuqala andizulwa naye andifuna emsindo ndifuna ngiqalele ukuthi nekena uzimisele na ukuthi abe sempilweni ka until azakwazi uzimela okanye akafuna uba sempilweni ka ukwenzela ukuthi ndiyazi ukuthi xa ngithatha irresponsibility kungabi khona into ke ithi noba ndikhupha imali ndiqonda ukuthi inhliziyo yami ibhlungu ukuthi kanene lo muntu unotata wakhe nami ndikwazi uhlala phansi naye lo mntana ndimxelele ukuthi boy utata wakhe akakufuni accept that ngizokwazi ukuthi ndimlungise ndimhambise nakuma psychologist okanye ama social worker ukwenzela ukuthi ingqondo yomntana